Semua undangan kami, para pastor yang sudah sampai di tempat ini, kami persilakan untuk naik ke pentas, karena seluruh juga umat dan juga para suster, bapak dan ibu yang sudah hadir di sini ingin juga melihat lebih dan mengenal lebih dekat, sekalipun mungkin tidak bisa secara langsung siapa-siapa yang sebenarnya yang hadir pada saat ini di pesta perayaan sebagai tanda syukur atas peresmian Provinsi Maria Tak Bernoda Ordo Saudara Dina Konventual Indonesia. Ya. Umat seluruhnya dipersilakan juga sambil menari. Kita tepuk tangan seluruhnya untuk yang mulia dan para imam kita yang sudah hadir di pentas ini semua. Inilah mereka sudah di depan kita. Sekali lagi, meskipun tidak bisa secara langsung mengenal mereka satu persatu, tetapi setidaknya dari tempat duduk masing-masing dapat melihat dari jauh wajah satu persatu. Dan nanti sambil turun saya akan perkenalkan siapa-siapa mereka, kecuali yang sudah lama kita kenal di sini. Para frater, semua frater kami persilakan naik ke depan semua. Silakan naik ke pentas. Pervuoi i nostri padri sono venuti da Roma, Italia. Questa canzone parla sulla Chiesa Cattolica, che dire che noi se dobbiamo andare alla Chiesa preghiamo insieme, cantare insieme, che la parola di Dio è usiamo sempre ogni giorno. Tante cose, prima di tutto chiediamo a Dio che ci aiuta sempre ogni giorno. Questo per cosa vuol dire? Yeah. Cattolic, Cattolic, Cattolic si badia karena Cattolic, Cattolic, Cattolic si badia karena puasa maksiat domani prima di tutto prendiamo a Dio, preghiamo la benedizione di Dio. Grazie. Kota bagi
anti nella chiesa cattolica ci sono tanti moneti e anche le suore. E sempre aiuta tutti le persone. Katolik si Badia Negara. Katolik si Badia